Pemerintah terus nyuntikang vaksin COVID-19 ke masyarakat di Bali. Entu apang enggal nganti nepukin herd immunity atau kekebalan berkelompok. Nejani, giliran anak beling ane mevaksin. Sawetara ada 1.822 anak beling mevaksin Moderna di Kabupaten Badung. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. Inyoman Gunarte nyelasang, vaksinasinya nyelanang instruksi Presiden yen anak beling nak dadi nerima vaksin. Ane nerima vaksin entu umur belingane mulai 14 hingga 33 minggu. Soalnya, umure entu suba ngelewatin periode organogenesis. Yen istilah kedokterane, masa pembentukan organ di janin. Vaksin Moderna anggone ulian efek vaksinnya ini melan yen bandingang ajak vaksin Sinovac. Moderna masih paling cocok ulian aman aja anak beling. Ya diastun kipi ulian vaksin ngeranang sing nyaman, rentang penyuntikan dosis ane pertama nganti dosis keduane mekelone 28 dina. Yen dot man vaksinasi, anake beling tundene nekain ke fasilitas kesehatan di Badung, cara puskesmas atau klinik bersalin. Tim Bali Express ngelaporang.